i Burundi barabyinira ku rukoma ariko abandi barahekenya amenyo. Ifungurwa rya Guillaume Bunyoni ryakomeje kuba gaterera nzamba nk'akanyina wa nzamba. Perezida Neva arakubitira agatoki ku kandi ahanganye n'inzego zijejwe ubutungane. Impamvu ni iyihe? Ifungurwa rya Guillaume Bunyoni Perezida Evariste Ndayishimiye atabigizemo uruhare, atabushake abigizemo. Ibingibi mu by'ukuri byamaze guteza akaga akaduruvayo gakomeye cyane mu biro by'umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye. Sibyo kandi mu ishyaka hagati muri CNDD FDD ibintu byabaye ibindi umwuka wongeye kuba mubi cyane. Reverien Ndikuriyo biravuga yuko ari we warabashyize igitutu gikomeye cyane afatanyije n'igihugu cya Tanzania bashyira igitutu kuri Perezida Evariste Ndayishimiye yuko uyu Guillaume Bunyoni agomba gufungurwa kubwo amagara ye atari yifashe neza. Biravuga yuko rero ibintu bishobora kuza guhindukana uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi, ariko nanone uwo bita Mama Denis Bucuma Nkurunziza niwe wamaze gushyirwaho amaso yose, niwe wamaze kugenda ahindurirwaho iteka. Biravuga yuko rero urugo rwiwe rwamaze kugenda mu by'ukuri rushyirwaho inzego zigiye zitandukanye. Hari amakuru avuga yuko mu by'ukuri haba hari umugambi ukomeye cyane wa bamwe mu bayobozi ba CNDD FDD ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi baba bashaka kunyegeza ndetse no guhirika umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye. Binavugwa yuko yaba ari impamvu yuko uyu mugabo Guillaume Bunyoni yamaze kugenda afungurwa. Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri nk'umugaba mukuru w'ikirenga w'igisirikare cya FDNB cy'igihugu cy'u Burundi ndetse akaba n'umuyobozi w'ikirenga, niko twabivuga. Bimwe mu byemezo bitandukanye bigenda bifatwa n'inzego zijejwe ubutungane, ariko umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri atabigaragaramo cyangwa se atabyifuza. Biravuga yuko rero umwuka watangiye kugenda uba mubi hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye n'abagize uruhare mu ifungurwa rya Guillaume Bunyoni. Turaza kubabwira ijambo rikomeye cyane uyu Guillaume Bunyoni yaje gutangaza nyuma yuko avuwe cyangwa se akuwe mu munyururu, aho bivugwa yuko uyu Guillaume Bunyoni ngo yaba agiye kujya muri societe akitwara neza, ariko benshi bakibaza icyaba kihishe inyuma y'ifungurwa ry'uyu mugabo. Ubwo hari hateganyijwe amatora umwaka utaha, ese ntashobora kuza kuba impamvu yo gutambamira umugambi w'amatora ndetse akaba yanakura Perezida Evariste Ndayishimiye afatanyije n'abayobozi barimo Reverien Ndikuriyo wakomeje kugenda agaragaza yuko atifuza yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi izi saha ukirongoye ariwe Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri yakongera kuyobora iki gihugu. Amakuru agaragaza yuko rero umukuru w'igihugu cy'u Burundi Son Excellence Evariste Ndayishimiye ukomeje kwitegura amatora akomeye cyane ndetse akaba agifite icyizere cy'uko azatangwa n'ishyaka CNDD FDD nk'umunyamabanga mukuru cyangwa se nk'umwe uzabahagararira mu matora y'umwaka wa 2026. Ariko nanone bikavugwa yuko nanone abatuye hafi cyangwa se abari hafi y'ubu butegetsi bw'abadede bakavuga yuko mu ishyaka bwite bamaze gutakariza uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi icyizere. Bikavuga yuko rero ababiri inyuma haba harimo Pastor Denis Bucuma Nkurunziza, barimo iki gihangange Guillaume Bunyoni ndetse na Reverien Ndikuriyo, tutanibagiwe Prime Niyongabo yuko baba bari inyuma y'umugambi wo gukura Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse no kumwangisha rubanda nyamwinshi b'abarundi bagaragaza yuko mu by'ukuri bifuza kuzatora Perezida Evariste Ndayishimiye. Ariko benshi bakibaza bati abarundi ubwabo bazisenyera. Abarundi bakabaye bamenya mu by'ukuri ibibazo bafite ndetse bakanamenya mu by'ukuri ukwiye kuba umuyobozi wabo mbere yuko mu by'ukuri bakomeza kugenda biruka inyuma y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye gitumbuka, ariko mu by'ukuri batazi ngo azabageza kuki. Nibyo rero reka dutangire ingingo zacu z'amakuru rero tubabwire yuko nyuma y'ifungurwa rya Guillaume Bunyoni uyu nguyu mu by'ukuri akomeje kuvugisha benshi baribaza bati uyu mugabo wari umaze imyaka 3 mu ibohero aho yafungiwe ibyaha bitandukanye birimo kugambirira kugira nabi umukuru w'igihugu ndetse no kugambanira ubutegetsi buriho bwa CNDD FDD, kunyegeza umutungo wa rubanda ndetse no kugambirira gucuruza ibitoro mu buryo butemewe n'amategeko. Kera kabaye arashize arafunguwe, ariko nanone biravuga yuko benshi bari buze kugenda bagwa muri iyi dosiye ndetse binavuga yuko haba hari ingufu z'ibihugu by'amahanga byabyishishe inyuma y'ifungurwa ry'uyu mugabo, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye yari yararahiye arirenga agaragaza yuko mu by'ukuri atazigera afungura uyu mugabo Guillaume Bunyoni kubera yuko inzego zijejwe ubutungane zari zaramaze kugenda zimushinza bimwe mu byaha byinshi bigiye bitandukanye ndetse bikagaragaza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye atari yiteze kuba yamufungura.
ariko pressure ikomeye cyane ndetse n'igihugu cya Tanzania kirimo kirashyirwa mu majwi yuko aricyo cyaba kihishe inyuma y'ifungurwa ry'umugabo Alain Guillaume Bunyoni utarahwemye gutakamba ubwo yari mu munyororo atakambira ibihugu bibanyi ndetse anandikira umukuru w'igihugu cy'u Burundi yuko yamugirira ikigongwe. Ariko nanone benshi bakibaza bati ese kubera iki ubundi Alain Guillaume Bunyoni yaba afunguwe mu gihe umwaka utaha iri shyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD ndetse n'abarundi bose muri rusange biteguye amatora ya perezida wa repubulika ateganyijwe umwaka wa 2027. Ese ni igiki cyaba kihishe inyuma y'iri fungurwa ry'uyu mugabo Alain Guillaume Bunyoni wahoze agaragaza yuko mu by'ukuri atavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse yari yarakatiwe igifungo cya burundu mu magereza yatandukanye hara ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ariko nanone izi saha akaba ari hanze yaramaze kugenda arekurwa. Hari abavuga bati uyu mugabo yaba yarafunguwe ku bw'uburwayi bukomeye cyane yaje kugira ndetse yatanze cyangwa se yasabye imbabazi kugira ngo ahabwe umwanya ajye kwivuza, ariko no mu bundi bigaragaza yuko uyu yarekuwe bya burundu nubwo rwose yajya kwivuza ubuzima bwe bukagaruka ari buzima n'umundi ntacyo azongera kubazwa kubera yuko yahawe imbabazi. Ariko nanone bakibaza bati ese Perezida Evariste Ndayishimiye yakisenyera areba, kuko n'umugambi w'uyu mugabo n'ubundi guhera na kera na kare ntago wigeze uhinduka umugambi wo kuba yakura umukuru w'igihugu cy'u Burundi by'umwihariko ku ngoma y'abarundi. Perezida Neva kuba yatorerwa kuyobora iki gihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2020 ubwo umuhisi Petero Nkurunziza yaramaze kugenda ahitanwa, benshi bakibaza yuko yaba yarahawe amarozi ya senire cyangwa se uburozi bwo mu bwoko bwa senire. Na Perezida Evariste Ndayishimiye rero mu minsi yashize yakomezaga kugenda ashinzwe yuko mu by'ukuri nawe yaba yaramaze kugenda ahabwa ayo marozi, ariko bikavuga yuko mu by'ukuri ibibazo biri hagati mu ishyaka rya CNDD-FDD hariya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ndetse n'ibibazo abarundi mu by'ukuri baba bakomeje kugenda bahura nabyo byaba bifite mu by'ukuri amamoko. Ariko uyu mugabo Alain Guillaume Bunyoni kubera yuko mu by'ukuri asanzwe azwi mu bijyanye no kudiringa ibijyanye n'ibitoro, hari amakuru avuga yuko dukurikije ibibazo by'igitoro biri ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, uyu mugabo bita Alain Guillaume Bunyoni akaba yarakoze muri ubwo rwego rushinzwe kuzana peteroli n'ibicanwa hara ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Biravugwa yuko yaba yararekuwe kugira ngo arebe yuko yaba igisubizo ku bibazo bikomeje kugenda bigwirira abaturage ndetse na leta y'Igitega ayibura ry'ibitoro ndetse n'ibibazo by'ubukene byugarije abarundi, kubera yuko uyu mugabo yaba azi gukina diplomasi mu buryo bukomeye cyane. Andi makuru kandi avuga yuko wabita Aliko Dangote nyuma yuko asuye igihugu cy'u Burundi ndetse akanerekwa amahirwe ahari kubijyanye n'ishoramari iki gihugu cy'u Burundi yagiye akoreramo, biravuga yuko rero uyu mugabo Aliko Dangote nawe yaba yagaruwe muri izi dosiye zuko ngari we waba warasabye leta y'igihugu cy'u Burundi kurekura uyu mugabo Alain Guillaume Bunyoni, kuko mbere yuko afungwa bari bigeze bakorana mu mishinga itandukanye irimo ubucuruzi bw'igitoro. Bikavuga yuko rero ari umwe mu bantu agaragaza yuko bamufasha kugira ngo akurikirane ibikorwa bye by'ubucuruzi hariya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, mu gihe ishoramari ry'uyu mukungu cyangwa se uyu mugabo w'umukire wa mbere ku mugabane wa Afurika yaba agiye kurikomereza hariya mu gihugu cy'u Burundi. Rero amakuru agaragaza yuko ifungurwa rya Alain Guillaume Bunyoni ndetse akajyanwa no mu buvuzi mu buryo butandukanye, agahabwa ubuvuzi mu buryo bwihuse, haba hari uko ashaka kuba yakongera kuba yakirwa ku ruhembe rw'uburyo akabimburira abaturage b'abarundi mu bikorwa by'iterambere bitandukanye birimo no kuba bagomba gukurikirana ibijyanye n'ubucuruzi bw'ibitoro afatanyije n'abashoramari b'abahanga by'umwihariko b'abakungu barimo abanyanigeriya, urugero nk'uyu Aliko Dangote. Mu gisirikare cy'u Burundi rero nanone naho byifashe neza nyuma yuko abasirikare b'abarundi bakomeje kurungikwa bikomeye cyane ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntambara inyeshyamba za M23. Izi nyeshyamba za M23 mu by'ukuri zaba zikomeje kugenda zifatanya na n'inyeshyamba za M23 n'igisirikare cya leta ya Kongo ngo cyama 23 ngo cyashakaga kugira ngo kirukane za Wazalendo hariya mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo by'umwihariko mu bice bya Goma. Ariko leta y'Kinshasa nayo ikagaragaza yuko igomba gukora ibitero nk'uko Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yabitangaje, avuga yuko nta na santimetero kare n'imwe
izi nyeshyamba za M23 zigomba gusigarana mu bice byose aho zagiye zigarurira, yaba muri Kivu y'Amajyepfo yaba muri Kivu y'Amajyaruguru. Leta ya Kongo irimo irashora ingufu mu gisirikare mu kugura ibikoresho bidasanzwe cyangwa se biri sophisticated. Ibi rero akaba ari byo bigomba kwifashishwa kurasa izi nyeshyamba za M23 kuva i Goma ugera i Bukavu, ukava i Bukavu ujya mu Minembwe, ukava mu Minembwe ugaruka mu bice bya za Uvira, ariko nanone tutanibagiwe muri teritwari ya Masisi, Irucuru, aho hose niko inyeshyamba za M23 mu by'ukuri zamaze kugenda zihigarurira. Ariko leta ya Kongo irimo iratanga icyizere kubera yuko mu by'ukuri irimo irifashisha tactique militaire zisa naho zifashishijwe n'abahanga tuzi mu mateka barwanye intambara zikomeye cyane. Nk'urugero, umugabo bita Sansu, ngira ngo muramuzi, yatanze rumwe mu rugero ndetse anagaragaza yuko mu gihe waba uhanganye n'umwanzi ukurusha ingufu, ukurusha abasirikare, nawe nta kindi kintu ukora akereka yuko utagetinga abo bayobozi. Iyo umaze kubica cyangwa se kubahitana, mu by'ukuri ibindi byose biba ari injyana muntu kuko birikora, biroroha cyane. Hari uwo mbwiye ngo ibi bintu tubigereranye, arambwira ati ese ko mubizi neza muri abantu basobanutse tubazi tubakurikirana, ese ubundi inkoko iramutse ifite abashwi ariko ikagira ikaba yapfa, mu by'ukuri abashwi bari mu byumweru 2 bavutse, abo bashwi baba bagifite kubaho? Mu by'ukuri rero ibyo ni ibigereranywa, ni nk'urugero nari mbahaye kugira ngo mwumve mu by'ukuri icyo abakadire bizi nyeshyamba za M23 bavuze. Mu gihe General Sultani Makenga ndetse na Colonel Nanga, leta ya Kongo yabahitana cyangwa se yabahigira kutababura ikababona ikabahitana, byaba ngo ari esheki ikomeye cyane, ku buryo ngo bwaba ari n'uburyo bwiza cyane leta ya Kongo yaba yifashishije, aho kugira ngo ifate intwaro abasirikare bamwe baturuka igice kimwe abandi baturuka ikindi bajye guhangana n'izi nyeshyamba za M23. Biravugwa yuko rero izi operasiyo zirimo zirifashishwamo izi ndege nizo operasiyo zonyine zishobora kugenda zagamburuza izi nyeshyamba za M23 mu bice bitandukanye, aho bivugwa yuko mu by'ukuri urugamba rukomeje kugenda ruba urugamba. Abaturage rero mu mujyi wa Goma bari bamaze iminsi batekanye, ariko guhera ku munsi wo kuwa mbere, ubwo muri uyu mujyi wa Goma by'umwihariko hejuru mu kirunga cya Nyiragongo humvikanaga urusaku rw'ibiturika, ndetse benshi batangira kugenda bashaka gusuhuka ngo bavanwe mu byabo n'urwo rusaku, bakeka yuko yaba ari intambara yasatiriye uyu mujyi wa Goma. Kera kabaye byaje kumenyekana yuko ari inyeshyamba za M23 zirimo ziritoza kurashisha imbunda ziremereye cyangwa se imbunda z'imisada, ariko nanone abaturage mu by'ukuri ngo barahumurijwe, ndetse izi nyeshyamba za M23 zihumuriza aba baturage kugira ngo mu by'ukuri badakuka umutima, kubera yuko izi nyeshyamba zirinze umutekano w'uyu mujyi wa Goma ndetse no mu bindi bice 100% mu buryo budashidikanywaho. Ubu rero amakuru yo akomeza kugenda agaragaza yuko mu by'ukuri ibintu bikomeje kugenda biba agaterera nzamba, nka kamwe twita ngo nakanyina wa nzamba. Aba barwanyi ba M23 cyangwa se izi nyeshyamba za M23 ziyobowe na General Sultani Makenga, biravugwa yuko zamaze kugenda zihagurukirwa. Bahagurukiwe mu buryo budasanzwe, FARDC yabahagurukiye. FARDC n'abacanshuro mu by'ukuri baravuga bati icyitwa ikiguzi, yaba icy'amaraso ndetse yaba n'ikiguzi cy'amafaranga, twiteguye kugitanga, ariko nyamuneka izi nyeshyamba za M23 mu by'ukuri tukaziha isomo, ku buryo n'ikindi gihe bazajya batinya igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Izi operasiyo rero zimaze iminsi ziri gukorwa mu by'ukuri n'aba barwanyi b'igisirikare cya leta ya Kongo, mu by'ukuri ni operasiyo bigaragara yuko zishobora kuzatanga mu by'ukuri umusaruro ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho bivugwa yuko buri uko iyi drone izamutse mu kirere igenda igatagetinga ahaherereye bamwe mu bakadire bakomeye bizi nyeshyamba za M23, kandi murabyumva neza 100% yuko mu gihe aba bose bahigwa ndetse bakagenda bahitanwa, byaba byoroshye nko kumira amazi cyangwa se byaba byoroshye nko kurya umuneke, by'umwihariko ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yaba ari amahirwe akomeye cyane yuko FARDC igiye kugaruka
kugaruka mu mujyi wa Goma, ndetse FARDC ikaba igiye kugaruka mu bindi bice bitandukanye bya teritwari ya Rucuru ndetse na Masisi, nubwo bwose izi nyeshyamba za M23 nazo bigaragara yuko zaba zaramaze kugenda ziryamira amajanja. Ndetse amakuru tugenda dukesha bimwe mu bitangazamakuru nuko Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yamaze gufata bimwe mu byemezo bikomeye cyane. Perezida Tshisekedi yafashe icyemezo ntakuka yuko agomba guhangana n'izi nyeshyamba za M23 kuva ku musirikare wa mbere ndetse kugeza ku musirikare wa nyuma, ndetse bigaragara yuko inzira y'ibiganiro yateguwe idoha muri